Salibonani lonke elisendaweni ezitshiyeneyo, abasemakhaya, abasezindleleni, phakathi khona elizweni, abanye kanti njalo basilalele besizwa bephandle kwelizwe ngaphetsheya kwemingcele. Siyalamukela kusona isifundo sesikolo SeSabatha lapho esikhangela khona isifundo sechumi lanye lapho esikhangela khona UKrestu kanye lomsebenzi. Sengathi uNkulunkulu angalibusisa abelani ngosuku lwanamhlanje nxa sikhangela sona isifundo esiqhakathekileyo. Abafundisi bazalibingelela balamukele singena kusona isifundo. Abafundisi nanti ithuba lokubana libingelele lamukele ababukeli labalaleli. Salibonani izihlobo ezithandekayo endaweni zonke lapho elikhona silamukela kusifundo sayana le iviki. Mina ngikhuluma ngumfundisi UKrestu. Ngiyabonga. Salibonani bathandekayo, siyalamukela esifundweni saliviki. uNkulunkulu sengathi angaliphathisa lapho elikhona igama ngumfundisi ulungile sitsha. Salibonani izihlobo ezithandekayo, siyabonga ukuhlangana kuliviki njalo esifundweni. Inkosi belathi nxa siyafunda okhulumayo ngumfundisi uMiladube. Siyabonga, sizacela mfundisi Nkala lisikhulekele. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini ekseni ngosuku lwalamhlanje thube lihle lokubana sixoxe ngelizwi lakho. Cela umoya ingcwele asithungamelele kulo lonke iqiniso ukuze sikucubungule sikubeke kucace lokho ofisa sibe kwazi bese uguqula izimpilo zethu sibe ngamaKrestu angcono akulesi sikhathi ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Siyabonga abadala, siyabonga abafundisi. Sikhangela uKrestu lomsebenzi. Nxa singena kusona isifundo lapho siyacubungula khona sidingisise ngendlela uKrestu okufanele ukuthi aphile ngayo aziphathe ngayo ikakhulu nxa sikhangele indaba yomsebenzi. Njalo sizazama ukuthi sidingisise sizwe ukuthi kathi umsebenzi vele kuyini, sikhuluma ngani nxa sikhuluma ngomsebenzi, njalo kuyini umsebenzi okwenzayo empilweni zethu. Singakangena esifundweni kungaba kuhle ukubana siqale sifunde indinyana esiphiweyo etholakala kwabaseKorinte bokuqala ngo-15 ivesi lika 58 bese siqhubeka ngesifundo. Sizacela mfundisi Dube usibalele lindinyana esiphiweyo. Siyabonga. Siyabala. Ngakho ke bazalwane abathandekayo, manini linganyikinyeki lengezelelwe emsebenzini wenkosi kokuphela. Lazi ukuthi ukuchika kwenu kayusilo ize enkosini. Siyabonga mfundisi. Umsebenzi bafundisi ukhanya licebo likaNkulunkulu. Kukhanya ukuthi umsebenzi wawukhona emuva khonale umuntu engawi ukuwa kungakabi khona. Licebo likaNkulunkulu kwaqalisa ngoNkulunkulu kwasungulwa ngoNkulunkulu. Sithini ngendaba yomsebenzi? Nxa sibuyele emuva ekuqaliseni singakafiki kithi lapha. Sithini ngendaba yomsebenzi? Nkala. Umsebenzi lomKrestu akwehlukani. Kumbe ngithi umsebenzi lomuntu akwehlukani. Licebo likaNkulunkulu elingcwele ngomuntu. Nxa sijonga iBhayibheli sikhangele encwadini kaGenesis chapter 2, uNkulunkulu esedale umuntu wenza ingadi eEden wamfaka phakathi. Wahle wamtshela ukuthi ingadi le uzasebenza uyinakekele. So isono singakangeni umsebenzi ubuvela usukhona. Umsebenzi awuzanga ngesono kodwa umsebenzi ulungele umuntu. uNkulunkulu wabona sonkala lapho kutsho ukuthi kungakonakali. Konke ku right. uNkulunkulu ahlathi nanku umsebenzi. Ahle kusetshenzwe. Sithi uphiwa umsebenzi kungakonakali. Wawunjani umsebenzi lo muntu awuphiwa lapha kuGenesis? In fact, ngifisa ukuthi ngibambe khonapho uNkala bamba khona ukuthi umsebenzi uNkulunkulu ewupha uluntu wawuyisibusiso. uAdam esedaliwe lo Eva babekwa lapha ensimini yase-Eden. uNkulunkulu bapha umsebenzi wokunakekela ingadi, lokunakekela izifuyo lakho izifuyo lakho konke okukhona okwakudaliwe. Ngezinye indlela umsebenzi uba yingxenye yempilo yomuntu. Kulabantu ke namhlanje nxa bekhangela umsebenzi babone sengathi hayi isiqalekiso. Ngifisa ukuthi sikubalekise siqala nje ngalesi sifundo ukuthi okwaqalekiswa lapha kuGenesis chapter 3 verse 19 kasomsebenzi kwaqalekiswa umhlabathi. uNkulunkulu wasesithi uAdam uzakudla nzima, uzasebenza nzima, lo mhlabathi kawuyi kuproduce ngendlela ekade uyiyo yona ungakaqalekiswa. Ngezinye indlela umuntu lokweqhubeka
elomlando womsebenzi uNkulunkulu amphe wona. Dube sinanzelela ukuthi ngapha uAdam uthe sephuma ensimini yaseEdeni uphuma lento ezintathu. Uphuma leSabatha, aphume lomtchado, aphume lomsebenzi. Njoba sesichilo ukuthi uba licebo likaNkulunkulu uphuma la ukuthi kube ingxenye yempilo yakhe angihlukani la kube ingxenye yempilo yakhe. Kodwa singakhangela ingxenye ensukwini zanamuhla, insuku esiphila kizo siphila ensukwini zezinto ngesilungu abathi fast things, fast food, fast money, izinto zakhonapho. Ingathi siphile esikhathini lapha abantu abangafuni ukusebenza kodwa abafuna izinto zenzakale. Uyibona njani, uyiphatha njani indaba le? Ikakhulu ensukwini zanamuhla abantu ababalekela ukusebenza kodwa befuna into zenzakale, badle bakholise bengasebenzanga. Silesifundo bafundisi lapho ukuthi uNkulunkulu edala uya kuAdam abese nika umsebenzi, akukabi lo munye wakhe. Omunye wakhe nguEva ozathi sekhona kube lemuli inakekelwe. So umsebenzi iwezi kube lokunakekelwa, sesithi qala ufunde ukusebenza. Kungabi lo munye ozayenza ukuthi imuli yande ukuze ufunde ukuthi nxa unakekele kuhle umhlabathi wawubamba kuhle uzaneta isivuno bese liphila. So umuntu ke ofuna ukuvuka ethole izinto engasebenzanga uphambana lecebo likaMlimo. Yikho kumele ukuthi kube isikolo esingena kuso sifundisa abantu ukuthi ukubamba ngezandla zakho usebenza kwenza ukuthi umlimi abusise bese kutholakala ukuphila. Kuqhakathekile ukuthi ke bafunda abantu, sifunde njengabantu ukuthi ukusebenza kwenza impilo ibe khona, umlimi futhi abuse ngoba uthena isibusiso kungangeniso. Ake sikhangeleni abantu abanjengamaJuda. Kanye into esikhangeleni into abanjengabantu amaJuda sitsha sizanezela ukuthi bebekhulisa abantu ababo umntwana akhule elolutho alwaziyo ngesandla. Umsebenzi awaziyo ngesandla, ingabe kumbe yikulima ngiphumzekeliso, ingabe kumbe ikufuya ngipho, kodwa wonke umntwana kade ephuma egumeni lomJuda ube kulolutho alwaziyo, bekulomsebenzi awaziyo. Singakhangela futhi ensukwini lezi ezidluleyo angazi kwanamuhla ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ibandla lamapostoli izananzela ukuthi impilo yabo abantu labana bebefundisa abantwana imisebenzi, ingabe ikulungisa amadishi, ingabe imgqomo, ingabe kwenza umntwana munye ngamunye besiba lento ayaziyo. Angazi ukuthi njengebandla bafundise lithini. Sikhonapho yini kumbe sikukhona yini esikufundisa abethu abantwana njengebandla lesigaba ukuthi lawo babe lolutho? Maybe mbona ngani ngumbuzo oqhatheke kakhulu wona lo, futhi oyiwo odala umahluko phakathi komuntu esingathi uyaphila emhlabeni wonalo. Kade sokwenzakalayo kade eZimbabwe practically abantu ungaphosa ilitshe uyachaya umuntu ole degree, uphose nje ilitshe random, uyachaya umuntu ole degree o qualified academically angithi, kodwa ke ongumyanga wokugcina ongeke wazenzela lutho. So sokubuye sokusibisela endabeni yokusebenza ngezandla. Ubususiya kulabantu abafunda ukusebenza ngezandla. Kade sinxa imoto yakho ingafa wena uyihambisa kumakanika angithi, umakanika uyambuza ukuthi isithupha sakho singapi nxa usiyakanika, anti ukhangela ukuthi uyakwazi umsebenzi. So uNkulunkulu ideally uNkulunkulu ngendaba yokusebenza ngezandla wayekhangelela ukuthi wonke umuntu ophilayo afunde ukusebenza ngezandla. Ngokuswelakala kwenhlanhla njengoba sisitsho igeneration esilayo khathesi ngiyabantu abangafuni ukusebenza. Ungabafaka ukuthi basebenze ngamakhompyutha benzeni lokho ongadingi manual labor abakwenza masinyane, kodwa ungathi sihambele engadini abafuni ukusebenza, kodwa uNkulunkulu wapha umuntu ingadi. So kusibisela ku trade khona khona ukuthi uNkulunkulu wapha imisebenzi yezandla, abantu abasebenze ngezandla ukuze bathi lanxa ekwenza kunye academically kodwa basebenze ngezandla. Ngithe ngikhangele enkala ngananzelela ukuthi on average umuntu ongaphila iminyaka engama-70 la kalolunye 79, abakhangela ngempilo zabantu bananzela ukuthi umuntu ongaphila iminyaka engu-79 on average usebenza kweminyaka engaba ngu-13 full time ngezindlela kusukisela ngomnyaka wokuqala kuze kube umnyaka wesi-13 phakathi kweminyaka yonke engu-79 esemsebenzini engazange aphumule. Nxa kuthiwa uyenze overtime inxa usungafaka umnyaka owodwa lengxenye phezulu. Nxa ukhangele abazali lezikolo
kuyini sikufundisa abantwana ngoba nxa ukuthi ngingaphila iminyaka uNkulunkulu angeboleka iminyaka engu79 ngingela lutho engilufundileyo ngingela lutho ngiba kuyini for iminyaka engu79 okhuluma ngakho mfundisi wami asike sikukhangele kanje uke wathinta laphana ngokuthi ngesuku zamaJuda insuku zabo Paul bekuthiwa umuntu ofundileyo ngaze afunde euniversity yipi kodwa nxa engela msebenzi wezandla okwenza bambala njengomuntu ongafundanga ngoba umuntu onjalo useless ku society sibuye kuloko okukhulunywa ngositsha isikhathi esiphila kiso silabantu abanengi abavela emanyuvesi futhi alamabizo kodwa sekubuya ekuphileni ngabantu abayuseless abangela msebenzi liyabona ukuthi ukusebenza yikho kwenza umuntu abe ngumuntu ukusebenza ngoba uNkulunkulu wahlwa kubona kufanele kuqaleni ukuthi umuntu kumele asebenze anti kulabantu labana ababuthelela izinto zonke uzothiwa usekhomba ngophakathi kasenzi lutho sethumela lokhara lokho ungabona sofike kulesiyani stage susukile ekubeni ngumuntu mana ngibuye ewombuza kwikho sike sathi sifunda lapha eSolus University sasitshelwa ngomunye ulecturer wathi wayesegugile esithi iSolus ngensuku zayo abantwana bebengafundi degree kuphela kodwa befundisa lemisebenzi yezandla bebehambe efarm bahambe belungisa izimoto emakanika abadala babuya bazocomplain bathi thina abantu abethu asibalethela ukuthi bazosebenza lapha sithe bazofunda so umuntu kumele abekwazi okwenza futhi le degree libe khona ngapi ekhanda akukhangela impilo esiphila kiyo ngoba nxa njengabazali ukhuluma kanje okumele sibe kwazi ukuthi nxa lo mntwana ongumfana egumeni ulo baba wakusasa nxa lo mama oyinkazana ulo mama wangapi kumele sibatraine ngendlela yokuthi baye kwakhe imizi ezaba lohlonzi benelisa ukunakekela abanye abantu khangela khathesi umuntu abe le degree engxenye ulithole University of Cape Town la nxa sokulotsholiswa lenkomo kukhangelwa idegree ikanti ke nxa kulotsholisa umuntu opheka imboza umuntu owehlule kupheka itiye imboza ongeza kawanje njengabazali kumele abantwana bethu bakhule besazi ukwenza ukuthi bebe useful empilweni yakusasa nginanzela njalo futhi ukuthi imfundo yethu iphilosophy kumbe indlela esiletha ngayo imfundo yethu ithatha dobe inxapho zonke zomuntu kuleyani iviki sike sathinta siqalisa ukuthi kufanele ukuthi thinta ikhanda lomuntu thinta inhliziyo yomuntu iphinde ithinte futhi isandla somuntu uyabe ngaphelelanga umuntu nxa engathola imfundo yekhanda abe sesekela ukuthi athola imfundo emncedisa ngapi athola imfundo yezandla ubamba enze yikho ngapha uqaliseni isithola uNkulunkulu esenza ngabomu ekwaze lenjongo bese ninanzelela futhi ukubana umsebenzi uyapha umuntu lokhane singathi azizwe ngumuntu uyamupha ulutho ukuthi azizwe engumuntu umuntu laye singahamba siyekhangela kuGenesis ngo3 inverse ngo19 uNkulunkulu sekhuluma kuAdam lapha uza kudla ukudla ngesithukuthuku sokuso uzubuyele emhlabathini lapho wavela kathi sekwenze njani kwasekwenze njani lapha abafundisa ke lincedi sekuqaliseni ngale sithintile ukuthi umsebenzi kuyisibusiso bekukuhle konke kuyini osekwenzakele la sekufanele ukuthi kuginqwe lapho umuntu azabuyele enhlabathini lapha avela khona ube ginqa yini uqaliseni sekonakale endaba well ku aspect yokuginqa engxenye ngathi vele ibiveli khona in a way ekuvele kukhona ukusebenza bokuvele kukhona lanxa umuntu khathesi kumele ukuthi asebenze gadalala ukuze azuze uqala uAdam okwakhe kube kuyikupruna ahlakulele umhlaba uvele uright uvele uthela kuhle khathesi ungasebenza gadalala ngithi kungaphumi lutho kusomela ukuthi ube lolwazi lobucibo obuthize kuze kuphume okuthize kulokho kusebenza ingxenye ungayibamba khona lapho mfundisi ukuthi okuyikho sekubangela ukuthi kube lokusebenza nzima lokho ngapha ekuqaliseni umsebenzi ubuyisibusiso into eyisibusiso kufanele ibe enhle asonto kufanele ukuthi ihlukuluze umzimba kuyini osekubangela ukuthi kube lobunzima kangaka kuyini okwenza ukuthi size sifike esigabeni sokuthi usethwele nzima yena uqaliseni ngale beku right ikungena kwesono
isono sesingenile sesiguqulile umumo akade vele udalwe nguNkulunkulu ekuphileni komuntu yikho seletha umthetho ukuthi hayi suzasebenza kodwa susebenza uchika uzubuyele emhlabathini ngoba kade ungaso umuntu ofayo ngenxa yesono sesisifa. Exactly, ukwengeza khonapho okunye likhumbula ukuthi laphana state na uNkulunkulu waqalekisa umhlabathi. Umhlabathi nxa kwakuqala kwakungawela inhlanyelo anti kube lula nje ukuthi iphongo lokhuza kule khathesi ngenxa ukuthi umhlaba soqalekiswe ngenxa yesono. So kumele ukuthi uzuproduce umuntu asebenze gadalala awuhlakulele athina faka umquba afake konke lokhana kube kanti ke phambi isono singakangeni umhlaba wawuvele uright. Bese ngifisa ukuthi maybe sithintele umcabango nxa sidlula siya phambili ukuthi silabantu ababe besemisebenzini echiyeneyo basemsebenzini echiyeneyo kodwa angazilungiselela impilo yakusasa. Impilo yakhe iphelele khonapho lapha khona ngize ngicabanga umunye indoda lapha uthi ubaba lo wayesekhefini wayethethe ikhefu emsebenzini kodwa esekhefini enjalo kufanele ukuthi ngawungikhaya lemuli yakhe wenza imisebenzi yakhe kodwa emini ngezikhathi zokudla kwemini wayebonakala la esethuthile enkantini la ezokudla enkantini khonapho labanye esekhefini kuliwe ukuthi umuntu impilo yakhe yayivela iphelele khonapho emsebenzi kazange phinda ungakunanzelela kuyinto lokho zananzela ukuthi yikho ugcina kubangela lokuthi abanye la nxa sebe retire umuntu kasaphilile eminyaka eminingi ngenxa ukuthi kazange ingxenye azilungiselele impilo eyinye engabe iphandle kwalimpilo ingxenye ngamafitshane singakuthinta khona okusedlule. Mina ngifikela lokho bafundisi ukuthi ngesibonelelo leso umuntu lo kuye umsebenzi kulaphana lapha akhona akwazi ukuthi nxa engekho lapha ngekhaya kule ngane kulezihlahla kulento angayenza engenza ukuthi kube lolunye lutho lubuyayo la futhi azumzimba usebenza udinga ukuphumula okwenza buyele ngale kulabaphumula khona kuhle kulabangane kanti ke ngabe kuthiwa siyafunda ukuthi umsebenzi ingxenye yempilo lapho khona usweli ungazi umuntu esikangela umsebenzi hayi sehlulekile ungaziye ngalapho yabukhona uhlezi khonapho kulento omele uyenze ulungisa indawo kuyo unceda futhi omunye umuntu nxa usebenza so ngenye indlela ikusweleka ukwazi ukuthi ukusebenza kuyingxenye yempilo umlimo wakubusela ungathi kumele usebenze. Mfundisi wami ngikhangela mina i-education system indlela yokufunda eyakhathesi angazi kumbe yanilethwa i-colonization kumbe lathi sayimodifier yagcina isibambi kakhulu. Engunanzela ukuthi uhlupho ngemfundo yethu mfundisi Dube ukuthi ihli kutshela ukuthi wena uzaba nguyini nxa ufunda wena uzaba ngutitsha wena uzaba lipholisa okungenza ukuthi noma sengifundile vele mina sengingutitsha uzaze ngiyekufa ngini ngingutitsha sifuna ukuthi sithi ona lokho esiyikho khona asibiye ukuze linzwisisa asibiye empilweni ngalesi sikhathi lizakhumbula ukuthi khathesi umuntu ophilayo sibili kalindeli pay kade but kukhona emaceleni akwenza uyagebha uyalima kumbe esikhathi engavele ebutitsheni bakhe uyagqoka iovorosi ayekanika izimoto abantu sesiphila ngcono khathesi ngokwenza okwedlula lokhu esikufundeleyo liyakubona khona so okhuluma ngakho siziba ngabantu othena ngaphandle komsebenzi awenzakala impilo engahamba bopithayi qeda lapho uyakhulula ithayi ahlale esofeni kusasa abuyele abopithayi akhipha ithayi abuyela ehlala ngaphi esofeni bese bekhohlwa ukuthi baze balungi bese bekhohlwa ukuthi umsebenzi kwelanga uzaphela uza retire and ese retire sesiba le frustration sethwala nzima osokumenza afe masinyane umlobo ukuthintile khona kya ngikhumbula omunye indoda engayengafundisa laye wayejala ukutshela omunye headmaster ekhangela indaba lempilo nxa sekhuluma kube ethi amadoda abangile ngakhohlwa ukuthi awula muntu uyangcwatshela esikolo la at the end of the day kuzamele uyengcwatshela emzini kabani emzini wakho so abantu asivuleni ingqondo isiziba ngicela ukukhuluma ngidla isikhathi kancane yakwazi ukuthi abantu sidutshekiswa imisebenzi esayifundelayo mina vele ngingutitsha noma umuntu ubutitshena kusavume but mina vele ngingubani ngingutitsha ngaze kuthiwe biya ngaphe World Division ngapha kuyaphiwa amaplot emguza awuyi wena mina vele ngini ngingutitsha
teacher mbone ngani okunye kusibophe kakhulu yilokho imfundo yasitshela ukuthi siza kuba yikho khona but asifundeni ukwenza. Ngiyabonga nkani. Nxa uvuke ekuseni sithi thinta mbejana. Bemfisa ukuthi ngithi mina engxenye osiphambanisa kakhulu i-definition yethu yomsebenzi. Ukuthi thina si define umsebenzi njengalokho engufundeleyo. Engufunde kwenze ukuthi ngiqhatshwe. Lapha umlobo wesifundo uthi yena uNkulunkulu wayengasonjongo yakhe ukuthi abantu babe yiziqhatshwa, abantu babe ngama-employees. So thina nxa sidefine umsebenzi, nxa bedefine umsebenzi bawudefine kumbe bawuchasisa ngalokho akufundeleyo. Ngifundele ukuba lipholisa so ngilipholisa, ngifundele ukuba ngutitsha so ngutitsha, ngifundele i-agriculture so ngumlimisi whatsoever ngithi. Kube kanti-ke wonke umuntu kumele ukuthi abe lo msebenzi awaziyo awenzayo ngaphandle kwalokho akufundeleyo. Siyabonga mfundisi. Ababalisi siyabadinga. Abagcina umthetho siyabadinga. Bonke abantu abafundela imisebenzi eminingi etshiyeneyo siyabadinga. Kodwa kulicebo likaNkulunkulu njengoba lesitsho bathi lelizwe likaNkulunkulu sithi umuntu munye ngamunye uThixo kazange kanjani adala abantu bakhe ukuthi uyavuka ekuseni sokufanele ukuthi uyedinga umsebenzi. Uqeda iminyaka kungela lutho lawo onjani ongalwenza. Ngezindlela uThixo ukhangelele kakhulu ebantwini bakhe ukuthi babe ngabakhathi bo kodwa bangabini babe yiziqhatshwa. Ake ngibuza umbuzo lapha sithi ukuthi nxa uvuke ekuseni bafundi livuka lisiye emsebenzini livukela ukuyakwenzani. Nxa umuntu evuke ekuseni esiye emsebenzini injongo kuyini? Injongo yokusebenza kuyini? Sisebenzelana. Mina ngike ngakuthinta ngathi mina umsebenzi uyingxenye yempilo. Ngoba siyaphila kumele sisebenze. Ekugcineni ngalo Paul uthi ongasebenziyo angadli. Ngoba nxa umzimba engilawo ufuna ukudla uthi ukuthi isandla kasenzo linye lutho. Ukwenza ukuthi kube lokudla phela kulethwa ukusebenza. Yikho kuthiwa khona usebenza kwenza futhi unakekele wena ohleli labanye abantu emhlabeni ngoba sisebenza ukuncedisana. Ngezindlela sisebenzela ukondla. Uthi ngondleke mina, ngondla imuli, ngondla abanye. Ufuna ukuthini ngani? Lokuthi sithola intokozo. Uyakuthinta umlobo ukuthi nxa sulenzile ulutho lwakho, kanti lo nkulunkulu ayewadala, wabheka kwakukuhle, wathola intokozo ngakho. La nxa susibazile isitulo sakho, kumbe susifakile isivalo, nxa sukhangela ukuthi hayi mina ngiyabulala, uyathola intokozo lokusuthiseka. Ngiyabonga futhi. Maybe kulento okuthiwa ngesilungu i-dignity of labor. Ukusuthiseka ngalokho okwenzileyo ungumsebenzi angithi. Asithi usulimile engadini wathola isivuno. Nxa usuhlezi usukhangile la uzizwa usuthiseke ukuthi hey madoda nasi imisebenzi yezandla zami. Phoke ngokusebenza uthinta indaba yokunakekela yokondla ukuthi ngokusebenza kangibenefit mina ngedwa. Nxa ngisebenza ngisebenzeli mina. Hayi kumele ukuthi injongo yami yokusebenza ibe yikuthi nginakekele omunye umuntu, immediate family engihlala labo. Lo munye umuntu olendingeko yalokho engikuzuzayo ngokusebenza kwami yena ngelapho. So imisebenzi lo uNkulunkulu sipha iba yisibusiso, usipha ukuthi ngayo sibusisa abanye abantu. Bese kusiba ingozi. Ayikhona abantu kuphela. Jono nkani. Yazi ukwenza umlimi azonda ivila. Yikuthi le ntete ziyalamba. Lenkawo, lendwangu. Khona kathi indwangu ibizotshontsha ama-orange lama mango, isibusiso. Indwangu iyaphila ngomuntu okhutheleyo. So akuphele awusosibusiso ebantwini imvelo. Kodwa kumvelo yonke iyabalance i-ecosystem abafundile batsho njalo. Yes. Udobe uthe ivila lingadli. Dobe ivila lingadli nanku ngilabantwana ekhaya endlini ake ngiphe umzekeliso ingxenye ngabantwana omunye ku form 2 omunye ku form 4 omunye use university. Ngilomuntu osebenzayo lapha oncedisayo lapha ekhaya ukupheka lani akuncedise dubu ukuthi ngikubambe ngithini ukuthi laba abantu abami laba form 2 form 4 lo lalo se university bakhule bengabantu labo besazi umsebenzi. Ngesikhathi esifananayo kulalo umuntu lo oncedisayo ekhaya ekuphekeni lekusela konke ngoba imvame bakhona kulengozi enkulu eyokuthi umuntu ogcine siba ngumtshina lingqolele ukusebenzisa igama leli ogcine siba ngumtshina siba ngumabuthe esenza konke ngulu umuntu odinga ukuthi ayibona uyasebenza uyahola laba ngu form 4 uwatshelwa amasokisi esikolo
uphekela iporridge wenzela konke angabamba ifoni aqedwe kwakhangela embedeni kuphela okwakhe kuphelile as long yenzelwe izinto ngincedise kanjani njengomzali lo mzali olaleleyo ukuthi abantu abakhe angagcine sekhulisa izinto ezizamhlupha angakhulisa abantwana abazaba luncedo esigabeni kule ndaba bafundisi lani balaleli qiniso izikhathi eziningi siona abantu abethu ngokuthiwa imfundo kathi umlimi uthena isandla kabisiwe lento esiyifundelayo emuntwini ngoba phela lanxa ufundela umsebenzi kulezehlakalo zokuthi umsebenzi ungaphela awumelanga wehle ukuphila kumele lanxa kulomuntu osebenza ngikhaya umlando kawube kubazali ukuthi ngabanikwe ithuba lokuthi basebenze ngoba ukhulisa abantu kumele baye emzini yabo nabempilweni yabo sebekhulile so kumele ukuthi basebenze la akahlale phansi lwana umuntu lo kumbe banikwe yabe imisebenzi ukuthi lokho kwenziwa yini wenzele ukuthi izandla zabo zifunde ubuciko obuthile ukuthi lanxa esekhulela angabe lohlupho kodwa abaningi bethu sesibulela abantwana ngokuthi kuthiwe kulosisi phela kuzahambela esekhulile umuntwana yena nguyeza bese umqeqesha kuhle usizintwana esenelisa ngoba besehluleka so kufanele ukuthi njengabalaleli sonke silapha sikwazi ukuthi uNkulunkulu uthena singakhuthazi ubuvile ebantwaneni bethu futhi okunye okumvikela kade sikuthi umuntu ongasebenzisi isikhathi esiningi uwandelwa ukuganga ngoba ngalasikhathi sokuthi amandla aphelele ngapi usathana sayasebenzisa ukusebenza kuyaletha isimilo somuntu esihle siyabonga do ukusebenza kuyabutha isimilo esihle mfundisija ungakhangela uThixo nxa waye esipha izixwayiso zokuthi ithempeli lakhiwe uIsrayeli esuka eGibhite siye eKhenani endleleni indlela uNkulunkulu apha ngayizixwayiso lezi ukuthi itafula libazwe kanje lokho uNkulunkulu khanya waye lokunqineka kakhulu ngesikhiwa was particular kakhulu akulanto uNkulunkulu afisa ukuthi yenziwe mahlayana nje yenziwe nje uNkulunkulu lapha ibala lisetshenziswe ukuthi ibalo seboleke lona izinto zikaThixo zasenziwa ngobungcweti excellence ngezinga eliphezulu azange yenza izinto ngendlela ephansi kodwa konke kwakusezingeni eliphezulu engathi uNkulunkulu kasuthiseki kathokozi ngemisebenzi enziwa nje ukuthi abantu badlulise isikhathi lithini ngemzuzu emfitshane bafundisa ngakhona imisebenzi umuntu uphongo kwenza nje ukuthi kudlule ungananzelela uNkulunkulu nxa elaya lapha uMose kuExodus 25 verse 10 to 30 verse 38 umnika lokho kumele akwenza ama instructions ngokwakhiwa kwethabanekeli ungananzelela uNkulunkulu is very detailed uNkulunkulu ujulile kakhulu ekuchasiseni lokho kumele kwenzakale azakhulume la ngetafula ukuthi kumele yakhiwe njani konke lokhana kwangaba lula nje ukubona hayi yenza itafula umisa itende lapha ubusulidivide phakathi angithi kodwa uNkulunkulu uba specific ngisho lama colors kumele asetshenziswe khona ngisho le material labantu kumele benze uNkulunkulu khanya usebenzisa ubungcwetho obumangalisayo uMoses kwakulula nje umuntu wayejala ukuphicha amathenti ukuthi abonge ukuthi madoda asiphicheni ithenti la uNkulunkulu uthe ufuna ithenti ukuthi ahlane lathi khona kodwa uNkulunkulu ule detail emangalisayo so khona ukusitshengisana kusitshengisa ukuthi njengabantu empilweni nxa senza imisebenzi yethu kasingaphongi kwenza nje ukudlulisa isikhathi singabambi ibuyekeyeke ngithanda umthandazo kaNehemiah chapter 6 verse 9 uNehemiah uthi uNkulunkulu uqinisa izandla zami uhlupho esilalo okwenza abantu babe buyekeyeke ukuthi vele izandla ziyekeyeke izandla vele ziyaxeka lanxa ungathi kapheka isitshwala umuntu wangikhona vele upheka imboza ngoba izandla ziyaxeka ungathi kawatshe kazihlambuluki ngoba izandla ziyaxeka so kumele ukuthi konke sikwenzayo sikwenze ngobungcwethi perfect sibona ukuthi into yonke nxa usengiqedile make sure ukuthi usuqedile for sure ingxenye kunye kungabe kuyibuyekeke ingxenye kunye kungabe kuyikuswela umlando ukunanzelela ukuthi umsebenzi engiwenzayo ngilomlando hathi ebazalini kumbe ebantwini abaseduze kumbe kubaqhathi engizaphendula kibo kodwa ukuthi umuntu alahlekelwe ngumcabango ukuthi ngizaba lomlando kuNkulunkulu ngalokho engikwenzayo izananzela ukuthi dube abantu abaningi
kwesinye isikhathi ungathi kumbe biyuthango uyamangala ukuthi kunomuntu akade biya khona apha kumbe kulesavunguzane sesiphephula amahlahla uthi kumbe pheka umangala bekuphekwa kumbe kwini umlobi omunyaza lobe athi ngabe ungahamba kuyegejwa emangcwabeni abantu abaningi abafayo kwenziwa ama postmortem kade kungatholakala ukuthi abaningi bafa ngeziswe zalimala ngokudla babekudlile ngendlela ukudla okwakuphekwe ngayo umuntu engazange afaka ingqondo ungakhangela la nxa kumbe kuthiwe umuntu kalungise endlini kakline ingathi abantu abaningi basuthiseka ngestandard esilo kubangelwa kuyini tu nxa ukukhuluma sokimi kuyafika ukuthi njengamaKrestu balaleli angazi mbe siyakwazi ukuthi uNkulunkulu konke sikwenzayo uyabe elifaka ukhweshu kumbe uxa ngoba umKrestu kumele abe isibonelo yikho amavesi amaningi laphana nguZaka 12 verse 14 lo Zaka 10 laphana akhuluma ukuthi umuntu umvuzo wezandla zakhe uyakuyiselwa kuye umuhle njalo athena ivila livuna ubuyanga kodwa isandla esizimiseleyo silebala kunotha uNkulunkulu akutsho nxa ekhuluma ngezandla zomuntu utsho ukuthi isandla somuntu singaba ngesisebenzayo uNkulunkulu siyisibusiso kuye ngoba silethe isibusiso phakathi komhlaba so lokho kubangelwa ukuthi abantu kasilamlando wokukholwa uNkulunkulu esimkholwa ukuthi kuyini akukhangeleleyo njengomKrestu ukuze ngibe ngummeli wakhe emhlabeni lasemulini enguyo lasesigabeni kumele ngikhuthale ngoba yena uyesemsebenzini lami besemsebenzini ngiyachiseka sizi khona lapho mana ngikuze kuzwisise ngiqalisele la indodana yolahleko yathi sisidlala engulube kuthiwa yathi ngizasuka ngeke ubaba inti baba ngonile emhlabeni lasezulwini mana ngibiyela umuntu nxa esenza kubi wona emhlabeni lasezulwini nxa esenza kuhle wenze kuhle emhlabeni lasezulwini mana biye emsebenzini nxa usebenza umsebenzi wakho awubukwe ngabantu ubukwe la ngoNkulunkulu ekhaya ezulwini nxa ukhangela ukwakhiwa kwethabanekeli bukuletha mina engikuthole lapha ukuthi istandard nxa usenza ulutho lwakho akube sengathi ulwenzela uNkulunkulu nxa ubaza ibench ulibaze sengathi lizothengwa ngoNkulunkulu nxa upheka isitshwala sipheke sengathi uphekela uNkulunkulu nxa uthanyela kumbe ugebheni kadeni kumbe uyalima yena ubaba mayefika ame akhangela umfolo engabona umajingo awukabi kwazi ukubamba ikhuba kumbe umfolo kuphuma straight kwenze ile lama line nxa kumila kuphume kuqonde ntaba istandard sokwenza ulutho yenza sengathi ulutho la ngikhona luzathengwa ngoNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu athokoze lathi emhlabeni bese sithokoza siyabonga mfundisi ingxanye ngokunye okusilethela lama problem amaningi ukuthi uzathola ukuthi asithi ingxanye izakhiwo kwesinye isikhathi ingxanye sizakhela indlu kaNkulunkulu ezinye zazo kwesinye isikhathi uyaphosa uthayela uvalo ukuthi abantu labasebenzi ngabantu abahambisana noNkulunkulu ngabantu abathanda uNkulunkulu ukuthi lapha sibili bangama bathi lapha senzele uNkulunkulu simenzele our best yini ungakhala ukuthi uNkulunkulu ngendlela ayengqineke ngayo ukuthi ithempeli lakhiwe njani ubusukhangela lezi zinto esimenzela zona thina ukuchiyene impumalanga lentshonalanga umsebenzi lokukholwa kwehlukene yini sitsha umsebenzi lokukholwa kwehlukene yini in fact angikwazi ukuthi singakwehlukanisa njani ngoba ngokuzwisisa kwami umsebenzi ubumba i-character yomuntu engathi mina isimilo somuntu isimilo somuntu kumele sitshengise ubuKrestu bakhe kumbe ukukholwa kwakhe ngezinye indlela kangikwazi ukwehlukanisa umsebenzi lokukholwa kumbe lesimilo somuntu ngezinye indlela umsebenzi wami uveza lokho engikho khona kulabanye abantu abathi ungumKrestu lapha ngifuna ngosuku lokukhonza kuphela kodwa phakathi kweviki ngale emsebenzini ungesinye isimilo ungomunye umuntu oyehlukileyo lapha isifundo sali viki sijonge ukuthi sivezele ukuthi akwehlukaniseki lokho awungeke uyehlukanise lokho yikho khona lo msebenzi wakho ngoba ubuKrestu bakho yilokho yikho khona ngaphandle nxa ungasomKrestu nxa ungumKrestu
yimpilo yakho ngoba isiKrestu yimpilo so lomsebenzi yimpilo yakho so kakwehlukaniseki lokho kuyizinto uGalatia 5 ivesi 25 khonapho uyabalisa ngezithelo zakomoya. Isithelo sikamoya phakathi kwethu siyasincedisa ukuthi sibambe umsebenzi ngendlela ephakemeyo esezingeni eliphezulu eyathokoza uNkulunkulu lethu udumo kuNkulunkulu njalo isize futhi abanye abantu. Ufuna ukukhuluma ngani? Bese ngivulile ivesi ithi yona kodwa isithelo sikamoya luthando, intokozo, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukholo, ubumnene, ukuzithiba, kokunje kakulamlayo. Nxa ukhuluma ngomsebenzi lokukholwa sengicabanga omakanika bama radio labama TV. Kwesisikhathi umuntu yahamba siyalungisa ispeaker afika akhiphe sakho afake sakhe singazwakaliyo ubutsotsi obuba khona pha. Sengicabanga otitsha ababethutshe ezikolo sinyamalale mhla kunguye osejutini ngalelo langa alilibonanga. Ngicabanga abantu abalolaka ositokhipa abolaka owindi bomchova abaharasa abantu labo driver bangikhona. Sithi lapha emsebenzini wakho isiKrestu sakho kasibonakala lapho sebenza khona abatsho kwesikhathi sasimanga lezikolo ukuthi utitsha lo uyakhonza lo lithi likhonza la echechi ndiyakubona khona ke kukho konke sikubambileyo isiKrestu sethu kasibonakala. Ngiyabonga. Siyavusa. Angithi isiKrestu asobhaji ukuthi ufika ngikhaya uyakhumula ufake laphana uzasiqoka kusasa. Lapha engikhona isiKrestu impilo, indlela yokuphila. Nxa ngisemsebenzini kumbe ngisebenza eCity Council ababekwazi eCity Council ukuthi nangani uMkrestu. Whether ngilapha ugejwa khona imgodi, indlela enzabamba ngayo, indlela engenza ngayo loba ngingaphi, whether ngisesikolo isiKrestu sethu akufanele sibonakale ngijivine kusebenzeni wethu. Nxa ngingumakanika, nxa ngiyini akubonakala ukuthi nxa ufuna umakanika othembakeleyo yana kubani ngoba lwana umuntu okwaziyo akwenzayo. Belani nebhasi. La nxa kumbe kusebhasini incwadi yemchumayeli mu9 abevele sesithi lokho isandla sakho esikufumanayo kwenze ngamandla akho wonke. Ngani du ngoba lapho yakhona alikho elinye ithuba elokusebenza. Sithini ngayindaba le yokusebenza lobunceko? Ngiqalile ukuthi isiKrestu bathandekayo kumele sibe lonembeza omkhulu ngoba isiKrestu kuthi uJesu Kristu umuntu ephila phakathi komuntu. uJesu Kristu wayekhuthele wayelomthwalo ngomsebenzi awunikwe nguThixo ukuzoveza ukulunga. So njengamaKrestu kumele sibe lomthwalo ukuthi sifunde ukusebenza ngezandla, sixotshe ubuvila, sixotshe into eziningi. Lo ivesi ekutshoyeleyo ukuthi nxa saphila asisebenze nini ngoba ithuba lizaphela mbe ngokuguga mbe ngokuphela komsebenzi kumbe ngenye isehlakalo esithile, kodwa nxa usisele thuba linikwe bamba ngezandla zonke ulethe isibusiso emhlabeni lasezulwini. Kanti umsebenzi uyabulala indubi. Jeka ubulala bakhona asebafa ukuthi hayi lo ubule umsebenzi uyabulala. Akula sibili lokho kucila isitha nje ukuthi abantu bathi ngingafa, akula umuntu obulala umsebenzi. Singancedisa njani ikakhulu abantu abatsha abakhona ukuthi babone umsebenzi awubulala ingxenye yempilo, ikakhulu isizukulwane sona sesikhona esibalekela ukusebenza, esifuna ukudla nje siphile nje izinto zenzakala sibalekela ukusebenza. Bangancediseka kanjani enkala? Nambone ngani uhlupho ngingakakhuluma ngokuncediswa kwabo lisekondleni ekukhulisana neni ukusukusela ngikhaya kusukusela umntwana ekhula emncane. Manje abantu lezinsuku siyabatefisa. Asesikhaya lo baba bethu. Obaba bethu bakhuliswe ngendlela yokusebenza. La kanye basebenza bengelalutho, bakhe inkalakatha zezindlu. Ungancengwana. Ngokuthi mina sakhe inkalakatha yendlu sengizelwe mina. Sesithi abantu abamamfuni badubeke njengami. Abantwana bakhathe uzathola ukuthi sebengaba amasetshela lamabhuku. Izikolo zivaliwe, sesikole echayisa kuma extra. Noma izikolo zivaliwe uhleze ethwele ini sethi lo lingamphambanisi uyastata lo lingamphambanisi uyastata. Liyakwazi ukuthi bengicabanga mina lo Elenathi yakubhala ukuthi abantu beke bedinga imhlabathi. Abantwana kumele beke bekwazi ukuthi ifizi yabivela kunjalo baba ukudla kwabo kusetshenzwe njani beke bayelima but iroli
bayiloda amakhabiji azongena emarket bebekwazi ukuthi konke abakufunayo lefizi lezicathulo lamabhuku kuvele ngaphi. Hayi siyabonga nkazi. Bengikhuluma lomunye kuthanga sesidlulele esigabeni esilandela ukuthi siqede sisifundo ukuthi izulu lisina njengoba lisina uzonezizwe ukuthi he thina kunje lisina lisenze nje. Abazali kwakuhle ukuthi enkomeni aziphume akula nkomo eziyatshonela lilanga sesibayena aziphume liza phela liphezulu kodwa ungakuzama namhla sitsha iabuse uyavuka usemapholiseni usokuthiwa uabuse abantwana. Uthini sitsha lapha ikakhulu ebuncekwini lapho ukuthi isikhathi kufanele sibe izinto uNkulunkulu asiphezona indlela okusebenza ngayo imali indlela okusebenza ngayo isikhathi amathalenta ikakhulu sizihambe sezifike ngitsho kulala abanye abathwala umsebenzi bawususe industry bahambe lawo endlini. Ngiqalise khona lapho mfundisi lokho kuthiwa yikuba workaholic sikubalansiseni lokho kuyinto lokho kulokusebenza ngamandla lokhana obaliswe kumchumayeli lapha chapter 9 verse 10 angithi uthi konke okutholayo wenze ngamandla akho wonke kulokusebenza wedlulisa amalawulo khonoko utsho ukuthi usuthwala umsebenzi ususa endlini usuthwele umsebenzi konke lapho khona ingqondo isemsebenzini kuphela kumele sekubhalanse khonoko kuyinto ukuthi kulesikhathi sokusebenza sebenza kulesikhathi sokuphumula kulesikhathi sokwenza ezinye izinto asiphilele ukusebenza kuphela kukhona okunye kumele kwenzakale ongasomsebenzi. Mana khona apho mfundisi ngubuza umbuzo omncane kulabantu yini asebekhonza umsebenzi bengakwazi asebelezithixo zomsebenzi bengakwazi? Uqinisile khona yikho kanye ngizama ukuchasisa ukuthi kulabantu othi la nxa esefika endlini kulokuthi abe lemuli yabe lokho semsebenzini wakhe la nxa sokumele ayekhonza uNkulunkulu ingqondo lokho ingabi isemsebenzini so asikubalanseni kube lesikhathi sokusebenza kube lesikhathi sokuphumula. Okunye mfisa ukuthi ngikutsho khona lapho nxa sikhuluma ngobunceko lomsebenzi sithi thina uNkulunkulu usiphe amathalenta right usiphe isikhathi usiphe lamandla okwenza imisebenzi asiphe yona ngithi kasikusebenziseni konke lokhu ukuthi kubisele udumo kuye utsho njalo ku 1 Corinthians chapter 10 verse 31 uthena konke abantu abakwenze udumo lukabani lukaNkulunkulu singakubhalansa khona lokho asoze sibe lohlu. Siyabonga Dobi ngomzuzwana usichiyelane ngendaba yomsebenzi. Mina balaleli lathi silapha mina ngibona ngani umKrestu oqotho nxa samukela uJesu njengomsindisi singakwazi ukuthi nguye osinika umlando ukuthi sisebenze. Kungaba kithi khonoko kuzabalula ukuthi sisebenze izandla zethu njalo ubudlelwano bami loNkulunkulu ubudlelwano bakho loNkulunkulu akusoze ukuthi ulivila ngoba umlimi nxa ephakathi kwakho uyakutshela ukwenza ukuthi lokho njengoba enguya kuloba elizweni lakhe. Ngalo usitshiyelane ngomzuzu Ukusebenza kulobu uNkulunkulu isiKrestu esiqotho ngesisebenzayo abantu asebebona besebenza yikho esibona khona iimage kaNkulunkulu nxa abantu besenza ngokusebenza. Ungabona ungasafuna ukusebenza sulahlekelwe ukufuza uThixo. Siyabonga baba. Siyabonga abafundisi ngesifundo sesitholileyo besikhuluma ngomsebenzi lomKrestu esikuthola lapha balaleli kanye lababukeli. Umsebenzi awubulali, umsebenzi uNkulunkulu siphile ukuthi ube isibusiso empilweni zethu lokubana uzolungisisa izimilo zethu. Izimilo zethu ziyakhula ngendlela eqondileyo zihlambuluke ngokusebenza. Ikakhulu kithi abazali lani bonke bazalela khona ngapho fundisana abantwana ukusebenza alibabulali ngokubafundisa ukusebenza kodwa liyababulala ngokungabafundisa ukusebenza. uNkulunkulu ukhangelele ukuthi bakhule bengabantwana bakhule bengabantu abazabalusizo babe luncedo esigabeni lapho khona lapho sebenza khona ingabe ungumbalisi uphatha njani umsebenzi kaNkulunkulu nxa ungumakanika uphatha njani umsebenzi kaNkulunkulu loba yuphi umsebenzi uNkulunkulu awufake ezandleni zakho uThixo kakhangelelanga ukwenza ngokuyekethisa emsebenzini ukhangelela ukubana umuntu munye ngamunye lapha khona loba kuyini okubambayo ukubambe kulethe udumo kuNkulunkulu. Sangathi uNkulunkulu angalibusisa abelani siyahlangana njalo kusifundo esilandelayo eseviki ezayo lapho esiyabe sikhangela isifundo se12 esikhangela khona
ukuba lobudlelwano kanye lokuphila isimilo sikaNkuluNkulu. uNkulunkulu alibusise abelani. Sizacela umfundisi uSitsha asikhulekele. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngesifundo esifike phakathi kwethu ngesikhathi esifaneleyo, esisitshengisayo ngenjongo yakho yokudala uluntu ukuthi usidalele umsebenzi lokuthi sibisele udumo ngakuwe. Sengathi yona leyo kungaba inkambo yethu sonke esibe lengxenye yokulalela lokuzwa sona lesi sifundo. Lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen.